Tala Fou o Tala Fou. Ua whaasahe le whainga malo le Federali Ausetalia nei, whale tala vai me le toenga o sia o nisi o loa tautong fitinga e taipei o le Ozempic le e masani na whaingo whala au po waila au e whapa ua i pauna pe whaalusia i le tino. Pai mai le 9 News I lalo tu la fono o iei nei, o loo mawhai ei e tala vai o na ngao sia ane isi ingoa mo nisi whala au po brand names pe a whai e whai titia le sapalai ma o loo ngatasi pe ala lea ma le tu la fono. Pe tai lao le so, fola mai le minsta o soifua manaroi no Mark Patla e amatatu ya o ke topo le tausanga nei una whaasano to e whaatino lea tūranga. Uri putia o lea whai unga ua whaia, ina uri putia nisi ngase a fianga po side effects o ia whala au mawaila au ai whaisi o ngaonga. Tali tonuina pe ona ta ua le ripoti IGT mai, pe amare luas pulu afe tangata o loo whaonga ina whala au ia e taitutusa ma whala au sao po copycat drugs ona o le whai titi o le sapalai o loa sao po branded products. Wai mai le malo e le whai unga ua whaia mo le pui o tangata. E moni wa tau nula unwa I malanga wa au mai ai tangata Ausetalia sa poloka New Caledonia, pei tai wali putia le soele o mai loa le tūlanga o iai isi, o lo iai pia le atunu. Wali putia le 9 News I le soe lua whai ngā malanga o tau nuane Brisbane I le pō na pō. O whai loa I le minsta o le vai whafo Ausetalia o Penny Wong I le ripoti, o le ato e whau wau le soe si whai ngā malanga mai New Caledonia, mo nisi o tūrisi o lo poloka ai. Mai waria e fo inisi ripoti mai tangata Ausetalia le mawani a manoa I malanga e lua o taunu uane wha ilo aile le fia I le wha tūlanga ina o ia whai ngā malanga. E tō lua tangata ua maari riu ma le isi o lo tinga ina mai se whalawalawe tau ta abale wali putia mai fo I le North Coast o New South Wales. Whai mai na whaawaweane le sosoani whaawawe le Pacific Highway pe amare 2.5 kilomita mai Coffs Harbour I le te o le safururua le waweawa na leila o no li poti o se ta awale wala vea. Ta ue mori mau le ta awale na wheto ai ma se la au I Bonneville ma mua I le ta awale ma lo tapuni ai lava stasi leo highway tele. Whamtaranga leu ta wai o le ta awale o se ta maitai ma le pasese o se alii pe amale ta ilua sfuru tau sanga le matutua maari riwe le tonu watu paramedics. O le isi ato ele to tolu no whai malanga atu li ta avale o se alii foi na mawhai o nanga I ese ma le ta avale lua sfuru foi tau sanga sa whaavawe atu le wharma I se tūlanga tinga ina. O lo whai esu enga le nei whaalawe le I wha mautuina alo ia foi I la ua maari riu se ia maea le ngā ruenga le au sue. O lo masaramia leo le whaalawe o se afi na sa sawane I se whale le whaitua halt I le ACT ina ua maua I eitu tonu se tino mariu I le tae ona leila. Taunu le tine muma leo le whale le I Giltinian Street po le lata le tolu le waweao ina ua liputi atu le afi e taunu watu o sa sao malosi le afi le whale ai o a whaatino le ngā ruenga le tapeino le afi na ilo ai le tino mariu o sa tangata I tonu le whale. O le whamtalanga leo lo whai anelso e suenga ai fōringa mai e eisa tūlanga masaromia le nei whaalawe mai leo mwhai ono whailoa nisi mau whamtalanga se ia mai ale suenga. Ma le tala mulimuli, wa tuina mai se lapta inga mai le Centrelink ia na paanga uma ia mātala I se isi tau whaavalea uaria ai wa fola ai e iei ma se isi po nesi e afe valu se lau o lo o foina mai le Centrelink I tangata. O le Services Australia wa o lato una ia tangata ia mātala o nei leise pei meni whaapea o tuina mai le Centrelink. Pa mai onisi upeng ta whailangi e le alo ia, o lo lato whaasoa ina whaamatalanga tau whaasese ia, whaatatau I le fake payment lea, mō tangata lo mawal pension o tangata mātua. Whaelo fo le ofisa, e telefo isi tau whaasese e au fiai ma le MyGov, ma le Medicare. A le whaamatalanga ma le Scam Watch, le ofisa Ausetalia mata tuina tūlanga whapenei, e o atu de iwa sa 2 miliona tupe tangata Ausetalia ua mau, I nei whainga tau whaavalea mō le tau sanga lava iere nei lua whelua sifuru malawha. Tala na radio Samoa walau whaafonga mai le nei e salulu, whelua I a tai au soifua.